nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunyi Nachi Ebranson see de SOMPA Kasiebo Esomo. Na Kasiebo efri SOMPA 106.5 FM Accra no. And nam your headquarters Kumasi. Aya SOMPA 93.1. And na yiko ya 100.9. Kumasi Honwa. Wamo mo Paris France asom ewo Adam Fopa Radio. Takwa SOMPA 101.1. Takwa de SOMPA 103.3. Tachima SOMPA 106.1 FM. Sunyana SOMPA 98.9. In Kranza SOMPA 90.7, Doma SOMPA 101.3, Mankasim Kingdom for Sum Ewa 106.1 FM, Decoder Subabia SOMPA FM Ewano, Ubenya Ewo, ye Facebook no Aya SOMPA 106.5 FM Accra, and a YouTube Aya SOMPA FM Live, ye website Aya www.sompaonline.com. Nana K Jesse Company Limited, and Opanunsia Kasia Bobre and Ansono, Adensi Hunyamana Kachi and Ubenya. Sansuna Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin for alternative medicine so na wadi ayeresa papa ena edi abrewo tontina 74 misha T74 nonso nananom tutudo nonso papa bi ena wadi eya adwuma Promacid Twisco energy food drink nonso boye chidom amakase bono edimo ensema yede esomo no pay dedi makote no ebini. Teachers and Educational Workers Union Odehyieba Adiaba say one nya kachiantu mu efraban ho. Na president at the National Association of Graduate Teachers na Gratefonso akasa say any council finance minister edu mayi budget ne betudwa edi entia. Abai crash panyi ya wanu wo gushegu kroponi monso so de atudwa say wo mo modu mo mama anketo ama wade no wo nyina yipa. Amnesty International Ghana ada wo mo foforo bi edi wo University of Ghana na chapter no edi ensem ena wo mede atopa so. Abada just said the work water malekroponi mu nsuo ho akwatwe ne mpanyefo hyase a wo bo ho amane bi. Sanso ena bepie mu wa mono ne nsem wo India se policefo akwakwachi owura bi a eduro ikofu nuro no a se bi a wo bo wa wo no no enam so man kwada be yedunsu bi ewu ne ba ne sai. Ebeka bwana mo ya bobo ne nyina no ayebo na bede na ye baba sane mo dia ma yetiefo asonfo banu ayatena se ababa kankan sem yi no ayeme AKOSUA KODIE boatin mene AKOSUA ago abowaje wobetimi afra me AKOSUA nshira. Afei ansam ne nchiro mu ankasa enie. Teachers and Educational Workers Union ye twanti aka na sete wi wono soso area churchfo nka wo muko ba ko ye wo magam na emu na wo de ato aban no anim se wiasem koto de di ane ban so didi ana wodwumani bia so aketua se fatane pa sanensa etumika na wo hwe se ne wo man no ankasa ne oma SB kwano ne nchekere ye ewie kire kurampo no a akwakoye se ne fa ngobuo kwa na ekosoro afenso wo man no asetena mu nhyadan ko ye no a wombesere se Ghana ban be hu wo mmobo na ne won makatua no wapegyambes wo ha mu chemu aduno 50% atumidi ama wonom na ekwo impanyefo kire mu a na se ho akwakwo nya pa sa akatuantu mu no tumi basa ne beye na wo mo betumi ahen ha wo mo kakra na tumi aboa na sane asetena ne kwo wo magane mu no ebetumi akoyie abro Teachers and Educational Workers Union wo mo France semtrofo ne semtrofo 18 komo no sane nchechumu ne sibi koyeye eni selling our labor, and as you know, things change, and each time things change, it means that our working conditions must change as well. So we are going into this negotiation with the mind that there will be improvement in the base pay. I think the minimum will be 50%. So even if government gives us 100%, we'll say thank you, Mr. Government or Mr. President, and walk away. Na anwatru no ano sofo ya wo shapedie ani nyuma wonsam so Dr. Rashid Pelpon so de baba to jatra no kwasem Ghana ban age atum na momuo no aban no so bawa ne sika botene ye kita no na kon mabo a wode ye adwuma no wagina so ato akatwenim. The negotiation process is on. We have a technical committee. You give the issue to them, go and deliberate on it, use an agreeable method to calculate the increase in percentage, bring the report, then the tripartite all meet, discuss it. If they think that it is something that is acceptable, we accept it. Despite that, the Minister of Finance will also look into his accounts, the total economy, and make a proposal. If there's a coincidence, thank God. If there's no coincidence, we negotiate. So I don't think that it's going to be a question like we won't agree, because we are going to use very scientific methods in calculating the need for an increase.
Abusua return kan so for ya wono shapedie anu nyuma wonsam so Dr. Rashid Pelpu. Meka ho sɛ na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ɛna wasuguso awutie na kyerɛkyerɛfo nso wɔn akasa Nagrat wɔn president Eyowura Angel Kabonu meche National Association of Graduate Teachers na sam ɛne sɛ Dr. Keselato Forson a wɔyɛ soafo sikasam so no sɛ 2026 budget anasa konhumabɔ sikasam ne ade no wɔde betu dwa wɔn twɛn ansa wɔn twɛn kɔpem sɛ de yɛfɛ ne public sector base pay no yɛbɛwie ɛno ɛyɛ aban adwumayɛfo sika yɛde mu wɔn no de yɛde hyɛ aseɛ koraa no no ena abanye ho adwuma nsa na Owura Angel Kabonu asema wodi to dwane se aban ne labor unions ahodo ahia adwumayefo nkabo mu ko aban ne wo mu ahia wo mu nwie efa akatua ntumu ene akatua ho nsam eti wo mu nwie ne de eni kwan se oswamfo hye sikasam so no wo pre ne ho ekogina mrahye bedwam koto na ne mutuo se akonhomabo sika na na sika yesikasam ene abrabɔ no sei ene tie wo kyerem se wo bɔkɔkɔ se aban no antwen na labor unions fo na dwenkyere no wanwie na wotuturu meka koto na mobi etesa enya de beboa enunti Dr. Keselato Forson wonya botre. You see, Semetu Ato minister for he shouldn't read the budget until he has negotiated the base pay. Do you know what? When he reads the budget, there will be a cap beyond which he cannot go when he is negotiating. So, you have to say cap now, there are two budget. You have to say, assume it is 15%. I get it. So, you are already telling me that for negotiations, you don't go beyond 15%. Now, Labour, once Labour knows that, Labour is not going to stop at 16%. Labour will feel very disrespected. However, if you negotiate with Labour and then you factor the outcome of the negotiation into your budget, I think that one, everybody feels comfortable. Enunti sana sasa woye woni labor union fo ahia mu nwie na wo pepere wo ho na wo de budget ne kotudwa ebe ha dwene enti wasese esese de labor fo e kana dwumayefo nkabo mu kuo no a wo mo hye aban se kana ban tie na wo de hye budget ne mu o meya konhomabɔ no na sika e benya ne de ye die revenue expenditure no na aban ehuniye nemum se Dr. Keselato Forson bamra hye bedwem beka san 2026 budget ni nie wo bra public sector base pay yanya hu adwuma nwie ya wonyi ni sebebo wo yensam a Owura Angel Kabonu a wo ye president edema National Association of Graduate Teachers Nagrat edituja Abobodo Joseph ne wo ba wo marka na emu a ankoda keto ya wonu nyanso awade teteru ne maya ya yade wo mo emama awade yade a ekoso e wo mamu ye pa teteru ne kushegu ekroponi emu anamso amama ya dodo no afri besen finhia na nkono erekopim dunum dunsia ne dunwotwe de wo mo nyina jeje school ya wonu muti fie sanse wonim se kwa awokɔ no eyere so paso maami ana papa wo ba chende na mabema bi se agya won konkoda ba machi na sanyo no yade a so papa ai ha nkoda no e wo no made suamu anam so ama aban krache panyina wogina mu de maga na ban e wogushegu kroponi mu won monyafo ha fi sadam atu prodwa e de amane paase free na de kuri enya de won beso so mfofon so amasabio adane wo maga na kwaye kora enam sunti won ma si gina ya kase ya won bɔ mpempe na won ma hwa sane e ba ya batan ya hwefo bi mu a won mo de o ma ya so brache na bi mu adu free penti won mo kwato won ma e de won ma mawie kire gisika free so de nkoda ne ma wade no safo no nyina wade won begina emra no na wose ne assembly no kora hyase etu anamo ama September ne mu no womo ache eye maame baako a enei womo de nato mu finhia no enum na kwakwa ya sotwe de ama manka yi a womo ewo gushegu nam so nti wasrapa sasa nkabetumi a enei aban na da woromanti wose nwomesua aye free enti akoda bia betumi akobi ama na yeye ana sane Ghana bypass wo kyekere wo man man koyie no wo mo pese bedroom rebie no na emema ne nkoda maya no wo mo nyina setenemu no wo mo da ache no aye fe na aye nikanti ye ka mema wo mo ko school a ne yetumi ka de ensase yebo se maya ya wo mo wo maga ne mu no wo mo so atumi akobi pa na se ye ba kyekere nkoda no na akoda wanya finhia ne dunsia wo se nkoko school na se bio na dwene mu bo bew etumi ne nim de ne nyansa ba boa wo mayi no ya kyekere ne kyenkyene atwan so nkwa wade de a ena nya de wo no wo beti ase na wafasa kwanya no so ade adesrode ato Ghana bayanim se wo momo ne pa sanse kuwei enyo no nko an ko sanse wono nko antumi enko emane nye nam sunti aban no nta na chi na wo mo rasa ne baya wo mo so ne ma hodo bi a wo mo lakie na antumi nkoyie wo kropon mu fa no school akyerɛkyerɛfo ne ade no won fa mo asa ne baya na ne kropon no ebetumi etumpon
Yɛnto kasebo no so Amnesty International Ghana eye ko bi omo pre omanfo yedie ewo wiase nyina na omo chem se ye woda bi wo ha wiase nyina ekai se ye ko tia de fa ne death penalty no se wo bi ye bone ane yakase ye nkoku ni bi no eno wo mo kutie ntie fa no World Day Against the Death Penalty na wo mo chem se sa da pon ye hye ne da bia bosumi du ne de to so du October 10 eno omo di ho djuma na ebre omo boabo omo ho no ma hye fanyama na di mu no ena Amnesty International Ghana womo akwakọ launch womo chapter foforo womo nkrabata ba foforo ewo University of Ghana na University of Ghana chapter no and womo bo amane se womo besese ebra ye nyina ye kan wo de sede eto aban anim se death sentence no a ye de mo manfo no ka ye nyimfiri ho na ye transition ye famra life imprisonment na se ye free ho ne adane ho te sa abosoma kotre na de aba life imprisonment na se ye de wutum won kwa na nyina emfa wo ni bone ye wo bi aye ni kwansa sa nipa no ye ka se ye nkoku no kura emfiri wiase efise bia de ne tumu no na bibi nso ewo ne mu na bra University of Ghana School of Law auditorium wo da dwumadie na di no and Professor Kofi Boache a wo fi University of Leicester na wo sanso eye professor ne Professor Peter Atopari a wo ye dean Emma University of Ghana School of Law no wo mo kasai e wase no mo kyerem se death penalty no de e wo nsunsanso bone ye nya woni pa dwunim ne natenkam de friend is psychological and emotional distress no e se nipa ne tisiesi e beku no a wonya nwu ye kra no wu dadada e tinka ye yifro ne kase o ye de wo kwakotum wonkwa na nyina enu mom ene beboa na ama wo ye bone a ye mpese ye pene so na emmom no ensunsanso ne bidi sa wo hawo na eba no ye hu kwan ye betimi afa so. We did not conduct the research, but anything to do with death penalty, Amnesty is very interested in it, and some of the findings looked at the well-being of persons on death row. I know it's a topic that can be sensitive because people feel the death penalty should still exist in Ghana. Parliament actually abolished the death penalty for ordinary crimes, and that was in 2023. They passed the Criminal Offences Act, bill, and through that, the president at the time law. So currently in Ghana, the death penalty has been partially abolished. Was this a Ghana had death penalty no partially abolished? Nese ye free ho nenso akonkon ho. Nanso ayese aman binu mu a ende we ye ya na ye kum no we ye country director de Amnesty International Ghana Mami Genevieve Patterson wono ena ekasaye no na obewie no se Amnesty International for e de sede e to dwa se enka yenhwe se dwumadie nipa na de no so ye frɛ no International Covenant on Civil and Political Rights no e ma ho kwan mu omanfo yi di mu ebre omo de omo ho awura manyosem mu no ye ma omo kwan e ma eno nso omo eye ne yi. So I appeal to the government a few things. One is to ensure that all death sentences are commuted to life imprisonment, and that would be good for our country as we've signed on to international treaties and laws, and even our Any ye country director de Amnesty International Ghana Mami Genevieve Patterson wono ena de tu dwa wo mu chem sense samra se be ya death penalty no ye be yi afri hokra onomonyo fo Abubakar Adam wono ayaban krache panyini e wo tamale kropon mu na wo bo amane bi se na wo ko tamale kropon mu ayade sensuo e won sem akwa atwe ye papa panam so nti sakoba no sa de chen se de ade achien na de suafo sori dwomfo ma na mema drabafo wo bi sori se wo ko ne nyuma so no akwa ye adwuma na enwo akwa ye den de ama won mo pa nam so ntie ne kura sa hye wata na nkoda no ane maya no dodo no atoto na won keka bom di dwade e wo kropon mu anyade a ehwani anam so ntie won mo koto asre se mpanyimfo mu ka bi won Ghana Water Company Limited ane won mo a won safata se won ba be ye bideboa no won tumi ayesa ne ba ya won afo asum e betumi adwo won. Take the water challenge in the northern region, especially Tamale Metro. We used to have a place called Dalong where the pumping station was. And for almost 50 years now, the machines that were installed in that place, they're still the same machine that we use. Now the population has doubled to 28 million, and this old machine is still supplying the people of Tamale water. Government and then European Union is signing an agreement so that the water system, especially the machines, will be worked on.
was so way I buy crutch a penny your watermelon croponimu. One more for Bubaka, Adam. Kasiebwe wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra na ebranso se yekodwa so na KJC Company Limited anopa no nsia kasiebo eno no me hye wonkoma no pai asase na wasi ne wonso wato no wobesi wudan wate wanya to asase ne nko ade dan ne de wobesi na mo ba bia woto wadansie mu ne mbembe boa wo ama wasi dan ne ntemo no eye ekoba sempre mu fisa wode ho bodondon a na dondon esa wo enhira egu ne su nti se wo hye dan aso a wobewie enye ba bia na woto wadansie ho ne ma wode ye ahwe ko isle go ne aso ma ne mia ne ko he enkrofo o mo dan aka mfimfin wamfa ne ho ankobo nhira ka de ho bo nhira nka no ano nka dan ne de nka waboso eti se wo chance akwa wie foundation kopem se wo beye mu nyina kama no na KJC Company Limited se bra na do nie plywood nie building wires nie eba building materials quality ones they are ene ye wono ano no iron rods nie roofing sheets nie enchanse de bodan so apetampe ensuo to awia bo wutim de wutim wo so abrobro wutim de wutim eye wono a na KJC Company Limited nie na wama free consultation and a free delivery and say ebi adan no kra wonsi bi da wabusuam obi ata asase obi antimi ansi woni obi a wudi kan wo ba besi den abrane entufo say be ya carpenter for ne amesi for ne contractor for ne architect for no wamunyi wusika nie ma wo ka efise wasie wo say we nka me hu ya eko ba simpre mu efrewo free delivery wo ho enye ba bia akoto cement na digina kwa ho na wo peka na KJC Company Limited depo akese a wodi ya adwuma na enya samwa abasobo a wanya ewa Hanano Central Steve for a truck SH trailer say outstanding service 2023 no ye de amount nana se mama so nte se wasra wada wo beto adansie ho niam na wo yasasa wo niam akọ ebi muto wi amse na nafagu wo mame meba ba gina wo chese na mfie mienu na gu ho ezese sa de no watwam wo beto adansie ho niam na wasasa wo kuku de wo kaka na wo de wade ekọ na wokope ba bi de egu sa wo nkran na se wo komase a wo betimi afa ekọ ba simprimo na KJC Company Limited wo bema ba Ghana for wo abrochire ehwa a eno moto adansie ho niam eti fra number na branch ben wo no ye nkyerɛw e se Ghana hamantam dunsia no tokro bia wo wom 020 4355040 020 4355040 na eno ano no wodem Endpoint Homeopathy Clinic. Homeopathy is alternative medicine. I di adwuma. Na homeopathy no wadanso. A wogina kontakro woni competitor. Ye di homeopathy sa wo yare ne kwa emma. If said the dance no say homeopathy no shed the root cause of the disease. Yare ne fare by ne cause na nkasa ne etu ne sabanche. If said dua be wo woni entwaso ye to ase. Enti Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubote more than 17 years. And odi homeopathy be pie Ghana ha. And be say yare be na mo aye mobo yare be na mo akadem bra Endpoint Homeopathy Clinic na yemfa nubuna ne homeopathy so na yemfa nsa wo yare say ayawo na wo pe eye prostrate in men eye premature ejaculation eye stroke na wo fa ba bi na ajejo eye nerve disease kidney issues another liver issues ana Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatem wo beboa wo yi na komase de se wo ho a eye kronoma boahia ene wo ena mo won kran ne nso baby ye frɛ wo shell signboard e wo spenters kwan so no ne nkrobata ba ko ho physiotherapy ye massage bi e be ye wo no woni padua beda wase etimi busa wo se yare ben na mo ye mobo bra wa try wa fanuro enuro bebrebe gu ho bra na yi root cause no ye wo lab enye lab technician o eye lab technologist ye wo radiologist e wo ho a wo mo ye adwumenti wo ba lab ne de ye be ye wo enye ba bia akoya ne atam no bi de amount ye be share the root cause na nsa ne aboa wuti aye wo ya ekwa na aba bra ne mfa homeopathy so ne mfa mo aw fra Endpoint Homeopathy Clinic e wo 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 na baby wonro sisie no se wonro dɔɔso pia de enti dɔɔso no se tonti na 74 mesha no ebi ni ho na nka tonti na 74 mesha no a ye fa ni immune booster papa no ebi si wopono so a kanye ne se yare edu ho atrantwie ebi se immune system ni nya hoden pɛ na kyerɛ se yare bi wo wa na wonan ho no na etoda bi na wo bowa enyaida na ene infections ene liver issue wo de da bia yare wei wo free A na wo Z wo free A wo free 1 na wo 2 adentia asojafo ne woni paduam na wo mo kwama no wo ma yemre eti adura wo benum a
nyare kura no eye Tontina 74 mixture aye fa ne T74 eti se wotie sompa kasebo na wo pempom de papa na wo gina wona so pabene so a ye kanfo Tontina 74 mixture no e de amount se wo pedodo otu ebi wo Kanshi drug lane ena Kumasi Ashtown so Colina Heba fra Tontina 74 mixture e was 024 607349 and 024 607349 and 050 1628931 050 1628931 na dia me de baba na home so ne sa no pay eya about Twisco energy food drink no sa wo bo Twisco energy food drink dia na woni padua no one man Ghana cocoa papa bi eye delicious eno achi no so nuane nuro nso ewo mu na ena fort no ye dia wo no eye combination of energy boosting minerals beverage bi wo ha wonum na no pa no wani ha won sa wo ba no do school ma no order beverage kakra wo de ma ani akoda na dasa na nka wo ma no Promosido Twisco energy food drink no a enka ahoɔde bi obenya energy boosting minerals ne vitamins ahodo no a abomu ma se be ebi te se vitamins B vitamin C and D iron ne nyina woni padua no ebenya enti Promosido Twisco energy food drink ene ye kan fam wo no pe eye 2 Ghana so de sepe 2 Ghana so the sepe na nyame ya adomu 31st October ye ko Kaneshi market e ho ne ye pagya sompa 106.5 FM ye studio no sompa OB bus ye de akwakosi abonten na ye ne Promosido Twisco energy food drink no na eba eti anopa no wo mo bebo Twisco ni bi e free eti Kaneshi fue Ablekuma Central fue monsha no so na nye nko na eba ye ne beverages for ba ye ne Promosido for ba ye ne Yas toothpaste and the brush Leicester Ghana Limited ye de ba ye ne time heba me shafo ba ye ne 21st clinic for so ba na make 2 Ghana citizen no na make Twisco energy food drink no eti Kaneshi jo munya krado na sompa 106.5 FM nyame aduma 31st October ye ne mu gina mu ano pakosi enumere radio that get results radio at your doorstep ye the studio na ba be si jom ene ye ne mu ye adwuma bom eti hia ye ne won kɔnakra na power your dream eye Twisco energy food drink ya home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so me ka wo say aha ye sompa 106.5 FM Accra. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mu fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu monako junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako FDA agi adwade nkratoyi atu na fa na moko
Yekoye training wa garden ni. Na me prane. Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no so. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say yeah, inkunim difo. Mo asem say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota, what Swiss comunu kra, energy boosting vitamins, ni minerals. Nkunim difo. Semwa. Mama, yeah, that's it. Me mo fire po mo di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejege yin krato ya to. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratso yi atom. SOMPA TV, Emma Akituapa. Amaka tuapa busia da mo ase yetoa ensem no eso India mine mu ne yakwa na posifo ye wo India mine mu wo mo akwa kire panye kase ye wono na Russian pharmaceutical manufacturer wadano wo mo ayedwumako kase ba ko awko India mine mu a wo mo ye cough syrup na se eno aye wardrobe ya ewo India mine no emu na opanye ye yaka no wasem din NS Raganetan na won ma kire no na won mo kire san koda makoma dunso ya wo mkoko nom se nro nyina bi no arehosem wo mo nyina da atinananom ewonsia do enoda na san koda no mfie no so akogina wo mo nyanya mfinhia no num kura na se wo mo mfie no esusua ya wo mo kwase na krampo no wo immune system no esan so wo fom se betumi ako ade atia sa tozisa wodo ye wura wo mo wedie mu na abra posifo kwakire wo wura yi a wo mo hyase sa wo mo de cough syrup bi ekwo lab no makwa ye nhwemu no ana wo mo se chemicals bi wo mu a emo nipadua no enti wo hwankoda no immune system no na wo hwase ne cough syrup no wankasa chemicals na no se bi ya den se bi fa no a na se nkora no wu na wo mbewuo na wo mo se 2023 Sarah wo sami bi si sa nam so ama Gambia man mu na Africa Cameroon ebra wo mo de sa nuro bi ekọ ho no mu ankoda nketo akọ no nom ye no enkoda be se du wo mo nyina afrimu na ya sa cough syrup kroya nam so nti enoda bra si sa na se na ani aba ho se wo se panyipa ya wo no na Russian pharmaceutical manufacturer wadano no wo mutumi kokwa no na won mu ye no mu ehwehwemu ye ka sai di opanyika se no wogina mara no ye wo mo toto na no abisa ne nsam na se koba se bubo no san ampani ampa ne nuane ampa sa chemicals bi afra sa ewaduro no a waye no a wo mbro sa India man no wo mo de ne begina emra no no Kasiebo no wasi ensema ede summa no pay dedi makotene bi ene se president ede man National Association of Graduate Teachers nagrat ora Angel Kabonu ede ato finance minister Dr. Kesela to force nanim se wobese na da 2026 budget ne won twan ansa if se abayedwuma ye fo akatua ho nsensem no yenwie enru ba bia Sanso na Teachers and Educational Workers Union tewu anso boaman yese won marketua ni so enti aban pejam Amnesty International Ghana ede ato just say World Day against the death penalty ye kind no afibia na fi wo mo de sede to abayanim se wo mo se death penalty no ye twem nanso konkon ho na wo bekoso abo ho dawuro ama amanyina nso free ho ye kobo no nyina do bo wo India mine mu yes Russian pharmaceutical manufacturer panyikesia wono na wardro ya eno ewo India mine mu wo ye no one match no se chemicals bi efrenru no ye ne de kasebo isom no pay me akosua ago abowache
obetimi afra me akosua nhira me ne medoba AKOSUA Odehyieba Kodie Boati na me ka wo se kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no e fa your headquarters e wo Kumasi e ya SOMPA 93.1 FM and Kumasi wons why yiko 100.9 Paris France ya Adam for Radio takwa SOMPA ya 101.1 takwa de SOMPA ya 103.3 Tachima SOMPA ya 106.1 Sunyana SOMPA ya 98.9 Nkranza SOMPA mense wonom e ya 90.7 Doma ya 101.3 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM decoder so aya SOMPA FM and aya Facebook page and we follow ye like ya na aya SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube aya SOMPA FM live your website aya www.sompaonline.com nana KJ se company limited and opano nsia kasebo and awoti ye na dansi ho niama na kachi and obenya endpoint homeopathic clinic ye alternative medicine nebra na oyare ne yenhu ba bi efire na yentu ne se banche maw Twisco energy food drink na wudu mobia delicious chocolate papa bi power your dream 2 Ghana so the sepe and a 74 mixture a immune booster papa a di a juma ya sorry so ya ba ya the Ghana today ebeto so kwaso tie SOMPA 106.5 FM Accra.